Sazaya Kutanisa Hidja, Fatima Hadja. Ah, monsieur Julien, tu vas Julien. Salut Julien, ça va? On s'est fait virer, ça va. Ouais, je pense, monsieur Boubassi. Alors juste en 2 mots, on est arrivé à l'aéroport de Moroni, ils nous ont fouillé, interrogé pendant 3 heures. Et puis ils nous ont mis dans l'avion, voilà, contraint et forcé. Et voilà, mais tout est bien qui finit bien parce qu'on rentre tous les 3 avec Fatima, donc il n'y a pas eu de... contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas eu de mauvais traitement. Et voilà. Et juste un truc pour préciser, on n'est pas des journalistes de la rédaction de France 2, on est des réalisateurs pour un documentaire qui passera sur France 2. Voilà une petite nuance que je voulais apporter. Voilà, mais c'est Fatima la star maintenant. D'accord, ok. Merci Julien. Fatima huwasilo masiwani da wene majournaliste likanza rijuwe heli mwarengo wa Komor majournaliste heli wa mrengani nezendongo mapolisi ne wa Komor heli wa mrengani namnaji. Assalamu alaikum. Salwa suivi Faransa gamona ya kwengi chaleureux alhamdulillah rabbil alamin rende ho hachu hula bonga bo islam rende et accueil c'est vraiment ignoble. Quand tu parona accueil hamane yura réservé au Komori. Même Komori quand même. Tu expliques wa après mes familles en groupe, tu retitizibi ya 1360 €. Ndena fanye même une semaine, c'est en vacances na droit. Là le hatu tsanitseje. Et voilà. Le message wajazwambie na washe hamada weno wazate wenza irundi ewutawambia je holiho deza uhunda ikayao inadensi aho ulawa wende wambe tita udaweza isipatambia wahunde ewutawambia je hamada we waridunga bana bonga we yandeni tikazana vikaya asna hasitru sof ya kunde Komori hatu parce que zendongo wajeni wasiona Komori swamili kwa juu henda hata waparo na tsojema Komori kama toifuwe kamba Komori yoko shmar donc gabo hazi sofia kuifanya no jiko changer d'assis pour lâcher on bien il lâcher parce que e Komori la hatu desinao donc ngasina hazi jema sofia ufanya na kazani la tivulo quoi na mimi ngamwangu wala kufanya ile kwa anjoreje mtambia kanjoreje jamaa ndio chercher anjoreje washtaki wa mgutse na washtaki wazazi nafanya Komori pia na mche benkodi kuti yenga panga enkodu na mche lelo asina ngotati ya mwende mimi tibadi ya hafani mwambeni za kweli tibadi ya hafani tibulu tibadi kukubanya atoko hundo izindu ya bona kumdia hata de mettre madame paquet pia tout ça parce que tout ça dans des pas je n'ai besoin d'accord je des raisons pour on va tout ne nous payer donc na break tibadi manalo wakati wa sibechi ari c'est quoi na valise na injini ari zile wazunguze ndio zifanye Komori la tuzoka wako je kuiswa mimi kama upeu abu nusu kwa hao sababu yana na break alisozigua so peut-être on est c'est vraiment une hafani tibali parce que mjoka ni criminel tibali mjoka kama Johnny wani leo peu importe tibali hafani yangu jeni wangu donc au tuara tu defie ye gosibine shikundisha na unajilika ngoni nao le fakrim rada vile tchilevyo pia tu defie anjoreje Komori tujua comment mais anjoreje Komori ngasina dawo ngasina nyumba ngasina makazi ngasina sababu hizo kodi zangu mziparta pia alhamdulillah risparisa kwa jasiba alhamdulillah yoga shukia alafu wakati mkopa shavio bajama polisi mdungani ujadi sabeba upeu sofi heliwa kausidi hawa na nyasi wao wakawasili kama criminel sababu wamezi anzo jabu na wafahamu wamezi anzo jawe meya bwana basi mambo kaya ndani ya demokrasi mambo kaya civiliser les gens là appétit les higi fanya msafara munde swafi jeni kanga busilamu au gago imani binadamu jeni ngamba mrengendo ya mtsese ngembeni ya mangali sofanyao kile tisa mbaba ndio wa kanser bala kawaza bila swali tunaona mtati ajenji tabana wana nini wana
Mtatoka karibu na mbele kila mtu mishiko chumanza ukangena au kana mtu chumanza unakuja kuona chatana na mama wakati najua chatana na mama Bravo Fatima, bravo. majuhano watukufu wanaonao na tunashinda kamida ujua ambaje holiho de mwanamshwa tu yalawa daena oanyanya majournalisti wazunguani kayao wala wende lotijua atu wende waonese izogoko dozibirao ujua ambaje mwanama inusa ikayao ni miongoni mwa masapanga wa mbona hiyo holiho ndizo mwanamshwa tu yazoni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam. Tukara zindongo shinga zicha au shikomori nge unde makalima maili ya shizungu ni yambe. Ndiona nyasi au kairwa ni shizungu rato iliwa ile wewe ndio Fatima hapa. Alors tout, je pense que vous comorien et comorien. Nous avons vu, Dieu merci, nos amis, nos sœurs, nos frères, nos journalistes qui ont effectué un voyage aux Comores et nous avons également vu comment ils ont été traités et ils sont reconduits à la frontière pour revenir en France sans pour autant qu'ils mettent le pied aux Comores. En sortant de l'avion, c'est tout ce qu'on a compris, ils les auront conduits à la frontière, c'est-à-dire c'est le gouvernement criminel d'Azali Assoumani. Ils ont trouvé que c'est pas bon que ces journalistes viennent aux Comores pour couvrir ce qui se passe aux Comores, c'est-à-dire la dictature, ou bien même visiter le Comores et voir comment les Comores est située, comment elle fonctionne. Malheureusement, avec un gouvernement criminel, illégal, ils n'ont pas apprécié le fait que ces journalistes viennent aux Comores. Et immédiatement, ils leur ont dit le même avion qu'ils ont pris pour arriver aux Comores, ils ont repris ce même avion pour retourner à Paris. Qu'est-ce que nous allons dire au gouvernement Azali? Nous voulons vous dire, Azali, que tôt ou tard, aujourd'hui ou demain, vous allez quitter ce pouvoir. Et votre maison sera la prison. Si ce n'est pas la prison des Comores, ça sera la prison de l'AE. En tout cas, vous serez jugé dans le tribunal de l'AE, des pays internationaux. Et donc, nous vous dirons haut et fort que Azali, tout ce que tu fais à notre pays, un jour, tu vas le payer. Cher. Et tu vas le payer cher et très cher. Comment vous traitez le peuple comorien? Comment vous traitez les étrangers qui viennent même aux Comores? Un jour ou un autre, Azali, avec sa bande de voyous, vous allez répondre, vous aurez à répondre devant le TPI, c'est-à-dire Tribunal international de l'AE. Et donc, chers Comoriens, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, tout ce que je peux rajouter aujourd'hui, c'est faire appel à tous les Comoriens, papa, maman, enfants, garçons, jeunes, de vous retrouver tous à la place de l'indépendance au Comores pour dire non, haut et fort, nous ne voulons plus d'Azali au Comores. Nous ne voulons plus d'Azali dans notre pays. On a assez vu, vu dans notre pays. Et là, c'est fini, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Et donc, voilà, c'est le message que j'appelle à tous les Comoriens qui sont au Comores, que tous doivent se retrouver à la place de l'indépendance pour dire non et dégage Azali. On est derrière la déjà. Madame Shahatu tukufika yao miongoni mwa wandu masampanga wa hembwana yenu mnashida eujwa ambaje na miongoni mwa wandu yao uliliwa manamma hona semutu no wana ne tabia zijiwe watu wokondane daima lelo e mwananyuho Fatima hadungana na majournalisti Julien Chebassier kuliusa Komori habati mbi uende warikesi wa harume avion hamao wandu watukana papier au hamao wandu yao wakanta wafanye tabia za kugati marume eujwa ambaje kamchukua halisi parce que kamjoka Erikina Julien wa mwanadamu na sinaonga sina mahamidi na sinao warunga wewe na hali
Marseille, à Paris, et à Eric et à Julien. Donc, il y a Léo, wakoda wa confirmé. Longo, Ikao, comme je l'ai dit, changer la vie à Julien. Julien a l'anguelo. Ikao, souhaite mon voyage, ils ont un bien bakaya et Katsibuliwa. Donc, il y a un jour à Ukaya, que Jokir y a Kekabuliwa. Donc, il y a wale wa confirmé, ils ont wajeni na journaliste wa kozidania. Parce que, tumambia ni roka wa yenu, mahamili, Julien na Eric Warunga. Wafanya reportage ya hizo aferi zinu okarabe okabanga katoja ula haki ya unga sina haki ya unga nzori hensi class mau ya wana hatu to kartamba na inu karja irenga haujiro shairi irengi donc leo Eric na Julien oheda Komori kwa jagalia hata hinu shawabela kamera wayuno notao hizo wende wakuvre manifestation ikao wafanya hazina na hadaika wafanya hazina yonge onesao kaya na deja wako jela Komori hamna ya kilatani shamane Komori wajiprepare hizo ngozi pia donc shasha ni hoza silizo haku eshini hozao ndo mwana Mkomori ndo na passport ya Komori ya ndabole yona mzazaha ya jua ukaya ihodo hao ukaya wakudali ukaya warengi mwana Mkomori waritowe fiji ya ukaya waridulize ya jesahe parce que wale wao kone sokaya Fatima kwatu mrenga ukaya badile Mkomori ya kwa sawa mpe Faransa alors que Fatima gena na hahunu gena wana wa Faransa hatuto rengo Faransa na hakubeluka ngene fierté ya Komori wa hali hakubeluka ye Mkomori hakubeluka kwanza rengo Faransa parce que yede Mkomori ya ukudali alafu leo mwaroni soka ngo mhana wao inu aibuku sena aibuku de ya chiru mtitu hano okaye mana Mkomori kurejestu wa Faransa chakatu hati alafu warenge Farahani wamte pilizo alors que Farahani ende Faransa donc on ne sauka kweli wama fujad kwa tujua hata ye asuli hao hata donc mimi sina zohama ezo habesa Rwanda sorenda barongo na mzona leo wanduna juhe wende washemeze ezi haki za hao au kale utasera tagari hanwao kahutu mohatu ejo mohatu kakumisi wao alors ngo yapo mana walo yapo dasiri walisao dasiri wavazao dasiri wanika onono dasiri wasomesao dasiri wahawe zinga donc yabole wasa war noho sotipia yabole wasa war mobilisation tipia donc yabo une solution zima aujourd'hui qui descend tous à la place de l'indépendance de dire stop parce qu'on en a marre c'est bon là ça suffit parce que tout ce qui est à faire tout ce qui est preuve de ces dictateurs on l'a soulevé on a les preuves ils sont là les journalistes ils sont là répatriés même pas 24 heures aux Comores alors qu'ils ont amené quoi une caméra c'est pas des terroristes ils sont là ça fait 2 ans qu'on est ensemble avec eux ils nous suivent neige soleil pluie ils sont là avec nous parce que c'est la première fois aux Comores qu'on aura une histoire parce qu'il y aura des épreuves il y aura des reportages de ces gens-là donc ces gens-là je les respecte bravo je les respecte et je leur dis bravo et pour eux non c'est pas fini pour eux là c'est une confirmation parce que ça fait 2 ans qu'on crie 2 ans qu'on dit qu'on a une dictature mais aujourd'hui ils ont confirmé leur dictature donc c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui c'est France 2 donc s'ils sachent très bien que c'est pas regarde la preuve ils sont là ils sont libres en France ils ont même pas passé même pas 1 minute au poste de police parce qu'ils n'ont rien fait. C'est que eux, c'est la dictature. On le prend, on le jette dans un avion. Mais ici, s'ils avaient arrêté parce qu'ils auraient fait quelque chose à se rapprocher, ils auraient dû pas être là, là tout de suite. Ils auraient dû aller aux police. Ils auraient dû aller à faire une enquête. Alors qu'ils sont là, ils sont libres. Je pense que maintenant, ces dictateurs sont en train de dire que chaque personne qui veut aller aux Comores, c'est un mercenaire, c'est quelqu'un qui a des armes. Qu'est-ce que vous pouvez dire, M. Julien et Sébastien, à propos de ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont dit que vous êtes parmi Farahan ou d'autres de Mabedja dont
c'est criminel. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a débarqué à l'aéroport de Moroni, on a été pris par les autorités, on a été interrogé et fouillé pendant 3 heures. Je précise qu'il n'y a pas eu de violence. On nous a donné aucune information, aucun motif. Et à un moment, très rapidement, ils nous ont mis sur le tarmac, ils nous ont poussé, ils nous ont forcé à rentrer dans l'avion. Ah bon? On a eu très peur, pas pour nous parce que c'est pas si grave de se faire expulser, mais qu'ils gardent Fatima en prison. On a été très soulagés quand quelques minutes plus tard, Fatima est arrivée dans l'avion, donc on rentrait tous ensemble. Au final, voilà, c'est un désagrément, mais on est tous là, sains et saufs. Et voilà, c'est juste dommage de constater qu'on ne peut pas entrer sur le territoire comorien pour simplement visiter ou faire notre travail à nous qui est d'être des témoins. Nous, on documente votre mouvement. Je reprécise que nous ne sommes pas des journalistes de la rédaction de France 2, mais on est des documentaristes, des réalisateurs qui travaillent pour un documentaire qui passera en 2022 sur France 2, le mardi soir. Et je pense que vous êtes au courant qu'aujourd'hui, les Comoriens se réunissent à Trocadéro, je pense aux environs des 13 heures. Est-ce que vous aurez le temps de passer là-bas pour confirmer ce qui s'est passé ou informer les Comoriens? C'est possible, là on vient juste de débarquer, on vient de passer 48 heures dans des avions et dans des douanes, donc là on est quand même un petit peu fatigué. On va suivre l'affaire et le suivi évidemment. Je ne peux pas encore vous dire ce qu'on va faire dans quelques heures. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous on voulait éventuellement voir ce qui allait se passer aujourd'hui aux Comores, parce qu'il y a des marches qui sont prévues. Voilà. Donc on n'a pas d'infos à l'heure actuelle sur... Est-ce que vous en avez, nous on vient de débarquer de l'avion, est-ce qu'il y a des manifs là en Oui, la manif est maintenue. Parce que la femme de Chamouine est passée à la télé France 3 et de jour. Maintenant que vous êtes revenu en France, qu'est-ce que vous pensez faire pour vraiment montrer, parce que là vous allez sauver des vies des autres qui sont là-bas. Est-ce que vous allez garder toujours jusqu'à 2022 où vous pouvez informer les journalistes ou d'autres médias ce qui se passe aux Comores en attendant 2022 que le document va sortir? D'accord. Alors une fois de plus, nous on n'est pas des militants, on est des journalistes, enfin, on est des documentaristes, on est des témoins de ce qui se passe ici. Donc nous on ne va pas faire de l'actualité sur ce qui se passe. Nous il y a un film qui va sortir une fois l'an prochain. Après voilà, si des journalistes, on est un peu informés sur ce qui se passe, parce qu'on suit le dossier depuis longtemps, si des journalistes veulent nous appeler pour qu'on donne des informations... De toute façon, nous sommes désolés, vraiment désolés, et nous vous remercions de votre courage en attendant le document sortir en 2022. Merci bien. Et pour compléter et répondre à votre question, comme quoi est-ce qu'il y aura la manifestation ou il n'y aura pas? La dernière nouvelle, la manifestation va y avoir lieu sans l'autorisation de l'État. C'est-à-dire les Mabédias et les Comoriens vont manifester à la place de l'indépendance aujourd'hui à partir de 13h-14h, heure de Comores. Donc, juste un dernier truc, nous notre situation elle est pas grave, elle est anecdotique. Je pense qu'il faut peut-être plus penser aux gens qui sont arrêtés arbitrairement, ceux qui sont en ce moment en prison, qui ont été arrêtés sans véritable motif. Madame Shahatu, Mama Famadun, Marikaya, Nimengoni, Moandu, Wahebana, Kabisa, Engwaboje, Holiho, des Agili, ma journaliste Warikeziwa, Wananyasiwa, Eujandate. Handani, assalamu alaikum. Tengo ikaunga nyivani, ikaunga mwake mwanama Fatima Yusufu mjini maza ya Bambao. Kao hadunga na nyema journalisti wa Faransa, wakaanza wende Komori. Wende ala aeroport ya Hahaya, wende waziri wa makwasina dwa, wanjila haruma ensi ya Hahaya, ya Komori. Yetera ya Hahaya, wende kwasina dwa deja, efatize ensi ya Komori. Fatima, wamana mgazija. Fatima umana azaliwa Ngazija, azaliwa mjini Numazaha ya Bambao, yalileshewa mjini Numazaha ya Bambao. Umdazaha ya hapa biha mwezi wa Molti ya Mnira, hata ajia wasili nezishanda ya uja ya Mzai, hata biha hamzaha, hamlele hapabu, hamlele hamashaka, hanguha, haroha, hajabonzi, ajia tashia ensi ya Komori, maana kajaroshia mdazaha hewa eche, kajaroshia ya familia haji, kajaroshia mjoni mazaha wa eche, shaharosha ya Komori kabu, jabu ni asmari, na zola hahaya, ni Abu Dosif na hani mambroko do hahaya, wanaro hanjaroshia hahaya, wahaha oche, shatirosha ensi ya Komori, maana wa mzima,
shai faida ya hoandipia mwana ya utabii wa mdu mzima rango mwezi wa mwenzake amezishinda usiku mzima wa ula wa roho au yahe duniani aje ya mzae sheka hasa hamdele hatobu na mashaka hata hanguha ya faida leo keka ya mtazaha hewa yeche ya keka ya mtazaha hewa yeche. Je pose la question que est-ce que vous avez pu contacter à l'ambassade? Il va vous répondre et ça c'est important, c'est très important tout ça. En attendant, on a oublié une question très importante. C'est comme on vous a reporté pour retourner ici en France. Est-ce que vous avez eu le temps de prendre contact à votre ambassade à Moroni? Disons qu'on a prévenu notre employeur et quand on était à l'aéroport à Moroni, on n'avait pas le droit de se servir de nos téléphones. Donc évidemment, on aurait aimé prévenir de notre situation, mais on n'avait pas le droit de se servir de nos téléphones. Donc une fois dans l'avion, on a appelé et voilà. Donc maintenant, ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus d'importance, on est là, tout le monde est là. Tout le monde va bien. En tout cas, Fatima est là. Okay. Naritimizi Fatima mtata hatu mtukufu mama Samadu ningeriteri shilio na nyasi yo. Naam. Ndio kamle. Mama Zamrando anahangu mashi. Shaka mfupi. Hambaza. Hadhani shemeleze. Ndio danzila mtu wa Mungu ikao tiliri. Au kani za jamza mwana. Sitabia mwezi wa mwenzira ulimwona mwana hata njeme zishana mkoja ni mzaji. Sitabia siku nzima ikawa tuone kiama. Sikaweje duniani, wani pesa duniani tunakauza mwanao. Na hivyo wako mori, wazazi wako mori. Wenye uradanzi na mtu wangu mzee wana wanu. Na mshemeleze, na mjuhe. Mwambie kaya au huyo mtu wangu wakati rakauza wana wanu, lile danzi la mtu wangu. Wanikajana danzi la mtu wangu, jeri wa sabili, wafanye sabilillahi. Na mjuhe, bari roha hasiba kwenye bwana nyasi. Riroha hasiba ndani kwa zahatu kwa matu. Kwa baba hatu, yatoma ya hanyu dasi, msiri duwaze. Msirangele kalima la azali la 2019. Ya roha kumuri ya jafahansa. Ya jayambe ya makuwakaya, nga muhunika 400 personi. Kumoriye, iliyo Faransa, na unikeye mayoti. Bondizo azali harihuzu. Harengi harihulize mayoti. Harengeze 50 millions. Je ne sais pas combien avec 150 millions. Voilà. Fatima Yusufa mwanamgaja mwanamkomori haja harejezi wa Faransa. Yabo safediruka azali ha confirme uka harihuliza makro. Ehele ungamjukori na hindi ngamtsaho faida ya hatu ngamtsaho jeri unde komori. Engam sahori behema karto ya patri mareyani kamtia taha bwana mahatu kamtia taha bwana zahatu na manzori jarunde ko mari azali runde mabango ya hatu hizi mashughuli za hatu ajangu yazinio sisi wana hanyu kartina droit jarisi ne mabango ya hatu sa kwant bwana zahatu sa kwant bwana nyasi ndoko mori kama zondrate mwana hangu orange bardo watukufu wa Komori, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Amesema sina furaha bora wana nyasi wa sulimu watukoro na itoka bango la jodi sana kuli hadi arambia watu basi walukaya ngasema msumate na wajao wakati kaula kama sio hatu mwana mkomori utosiba arudi Komori yasijue yaonana na watu kuze yasijue unazamiliki zahahe yasijue na dahoni haya yasijue na familia Mwendo hamada huo Garone sawo kasi usikitifu garone sawo ya hibu ya hensi hatu yakaja daraja ukaya leo mwana mkomori katika ndo masiwali haukanga bo wangu wamiliki daula ya hatu wafanyezi wanzao ngaru ambao majeshi wale siwao ni amri ya ile katili la azadi ngaru ambao kaya umondo huo kotule la yensi edo mara yote do mara ya mekeza masima yote mwendo watwabia wa mwadada budomana evengendo kaya nyinyi mnikiwa hifadhi wa wananchi mnikiwa hifadhi wa Komori mnikiwa hifadhi za mali za Komori hata mpakana uzomfanya zero harwe kadri ya kudomana zero harwe daraja udomana wa usaidia wa Komori wa ishara amani na usalama na wao lekatili kula azali kwa ndo mikani bwana wa Bobdenari wa azali imna haramu wa Bobdenari wa azali hawambia haile wa ukaya kana utende science hari namna ya sharia kwa kao nesu jore mu johar no shakudisha hahe no ndo dungana na ujana wale hasa archive wale hasa tarehe ya demokrasia mwenzi azali har mali marabi haya hahe
udo hambara wake amano masiwani ya diktaturi ndio Ulaya harmais toza ndo Ulaya de kinyume daronu ke diktaturi yo Komoro na de choloza kwa financiar ebenga ujufumo yo pamba fulano no harmais shahari no ishekulisha kando dungana nao ngari kwamba okaya warwaria pa hao tsungo nesi mungu tuwasai mabada miomo tihale yabo he juma ni tukufu yinu ngarale manza wakomori wale manza mabao kama nesi mungu watimisi hahafula ya haraka masuya leta sina leo hili ngaromba mnesi mungu usiku mtu kufamanda hu lera kufamanda da yinu nesi mungu yamsema mabada miomo na shekulishahe wadiwaze wajokaya wake Pentagoni leo nesi mungu yawabe he prison ya prison ya peu ya dunia ya kilemwengu ndio pale ya buzao yabo sisi na mauka nesi majel wati fema hufa kazenjeza na tena hufa yote prison shangi wao hawataoni adabu zao nesi mungu atailia waparihani hizo aibu za duniani nesi mungu apata aibu duniani bano na unaweza miliki za hao na ulezi wao hata mpaka ndao anambokaya wakomoro watukufu lo masiwani na muonese mtukifu hai mwanamkomoro tutausikilizwa mashari masiwa hai ngarona za ura chamsubiri sujai ngarona za ura farahani wanasijana na bishara ni mwanamtu watu sunia wajakomori wajua waonese utukifu hao heze tamzwa masiwani na kwani kiwa harima hano babu pia azani cha kushahe wasibutombe ukai komori garwa ngelamwe karma amani salama watombe ukai garwa demokrasi ngarona mfano wa demokrasi na hakikisha ukaja mwanamkomori kanajua karma masiwa hai ana mna kawaida mwanamkomori kanajua sana arudi komori ya heshima masiwa hai hese miliki za hai hata mpaka wakawa jina kutawanu wanikawa wakazi wazifanyao ramujana hata leo wakomori pia waridi haba beja afasira kwa zazi wazifanyao hasifanywe tarehe ya Komori ya hatu hasifanywe tarehe ya diaspora ya hatu ebenge leo wakomori mdo Komori na kumeluka ya diaspora ya tolo ya duwa Komori ya diaspora ya rudo sihimu ya diaspora ya rudo maluni lire ndo izitimbizi rupia lire ndo hena kwa bia bizonti pia ilisi jua ya ishona juma siwa ni msalama ya jua nemeshe masiwa izo nzora mifano mingi ronela twani ya kasi ya izo kwa mnyoshi roni kando juma siwa ni rolo bonze kwa tujo fa imesha ha bonze kwa tujo fa imesha Komori heze tamu za woni kando roni daula ya hatu wafanyisi wanzao wambi kando roni wadone nsileo wakana nsita na izowafanya toka sima siwa kwa shumbuka shaba hano azalia ya kazale wao isibwa kasire Komori yabo diaspora kwa tuendaje diaspora watu yeshije ikakuwa sina maisha Komori kwa toka maisha Ulaya imeka tapaka ndapo afuranga tuko mali huko ngara ndoko maji mwana siso bahu na mtazaa ni mwana mtu bishara ni mwana nyasi sujai sujai ni mwana nyasi farahani ngara ndoko maji usubutu ofanya na sunyasi na wajao usubutu ofanya ngara para diaspora no Komori tena wasanganyie mwana nyasi place de dépendance maana kama si haki ya wamba ukangwa wa demadewo ruhusa ufanye maandamano rukia ushahidi sharia shamba kwa watu ushahidi ya muda ula Komori kama ufanye maandamano hiyo haki ya kisharia harmaze sharia za kilemengu hiyo haki ya sharia harmaze sharia za muda ula hadi wenge kinyume kwa kwamba Komori harma amani Komori harma dictature hiyo harma mihono ya kifujari hiyo harma mihono ya damu hiyo harma mihono ya tabiambi hiyo harma mwandu kwa tsina jento usigo juu haona amani masiwa ya hadi unasema mwana sitimbi zifanywa wao isomome bwana na wanuka warete wao tena wana simu ikoni wala to declaration kanya kana utwaliki ikoni karibu wa Komori wa ikoni ikoni kana ndo capital ya ikoni ya nyangasija habike capital ya mambao ikekerengo mabeja ndio diaspora ikekerengo wa Komori baudo ndo ubungie wa Komori atampakada mwanejana huo arosambio haukai mafujaro kwa ngabili au ngabize urono ngena mo shanga almasisi zero emananga hali mkutonja marabani na ulawa hata ijone na leo chezori amini bwana nyasi unaona nyesosi pia wasampaniwa mono ule si watu fa ubari ni wakati kabla parenda ula Komori ya jua sukuna nyasi wa fa ubari ni wakati kwa japaro be hamuno watanga wala tsindo harmazi famii tuya munatanga harma Komori uifaho bari ni wakati tidora nyaso zatu wajanza wazai wana problem za uzaya ina wakati tufaru bari ya maoni ala kulli hali wafaru eba hali ya maruko tena wajao hautotaha maisha ye krizi arme Komori yasi narama ukaya ni sababu ya hayo azali asman shekulishahe bwana ngagozi wafanye gozi changu daina shekulishahe nyesi mdu asahi mabada mihomo
Mwenyezi Mungu ndio asante mweka siri, Mwenyezi Mungu ndio asante kontini mweze tambuzo mpia za kile mengu waonoka rinda na ikazi yashi ne komori ya leo kila ndio yeshera nayo yemna jana hailewa yemzaze hailewa wazababa hailewa wanduwashi hailewa ukakoria ndio badilie kila ndio yeshi harimo msaja jahamana huyu kila ndio yeshi harimo fuja jahamana huyu bigari parao na nyasi militera rwambio kaya ni daula ya hatu ni daula wanikiwa hifadhi wa Komori ebenge hula unikiwa ula ukamtiriwe amri ya hemna haramu wa Bob Denari wakamtiriwe amri ya hemna haramu wa Bob Denari wadofanya sio nzao wambio kemna haramu wa Bob Denari juzi cheti mbia shifanya harambio na olio kifadhi ya hatu harambio hende ambasada ya Faransa ndio ajinifadhi ebenge ila suhamada ishu si wada muhistengu binadamu ila suhamada ishu woti mwanamume ilo tushe ilo fushe na kwa zatu tunasamihi betwabia za hamada huo garotoka wanashima sujanga kwa unao garotoka kwa wanawashe maringa miadi garotoka kwa wanawashe wadwa tongesa dunia bahayesho hao garamba wanasema militera wona leo na maulu ya daula ya baadhi ya zali ndio dawa ya dola tumba kufanya mashaji wa Komori emegera mjue mhifadhi wa Komori ili mdo kaja izafanywa mali izafanywa bali na bali makatabu suyanu au hifadhi wa maraia wa hao yone amali ya mazungumzani yone shwaba ya mushi sigarele yone shala yone de sauti ya miswala mkejo leo ndio hifadhi wa Komori mwana wajibu ndio hifadhi wa Komori de somalisa hao ndio mungu ndio nane azali hakamwe ndesaye harudile uhareje yauna mje ukaja ni sijao tu lawa ebenge nyini de zemiliki za daula leo nambaki au hifadhi wa Komori nambaki au hifadhi wa raia nambaki au hifadhi za amali za Komori hata mpaka hapo wanao kaya watatu watukufu garwambao kaya gasindao amino kaikao watu wanamvua milembwa na inu ikawa zatu wanamvua milembwa na inu ikawa na nyasi milembwa na inu kodo hifadhi Komori ambao isibakishe utwamiavi harwamba 16 ubamia uradeo hata mpaka hapo Komori tukufu gatomuona na uzadi si hali hapo yasimu ya jailia na sende mazasila utaye rikebazima alwanero riashiro basa Komori dans chaque ville, le reste, ils manifestent. C'est juste pour dire tout ce qui se passe au Comores. C'est verrouillé, mais on sent Mais dans les villages, dans les villes, oui. Vous savez si ça manifeste? Ça va, pas encore. C'est pas encore. C'est à partir de 13h là-bas. Après le salat du mois, après la prière. C'est la honte du gouvernement Komori. C'est la prière du vendredi. La honte du gouvernement Komori. Il y a d'autres vidéos qui tournent. Ah oui, voilà. Ben oui. Attendez, on va voir s'il y a d'autres vidéos. Et le peuple du peuple militaire, c'est pas parce qu'on a mais Julien, c'est que vous êtes au courant que Chamouine et Farhan se fait arrêter, soi-disant ils voulaient faire un coup d'État. Hein, ils risquent de 20 ans. Donc, et Chamouine et Farhan, ça fait partie de Mabedja. Donc pour eux, dans leur tête, comme ils sont Maboul, c'est qu'ils croient que Mabedja, ils sont là pour faire un coup d'État. Alors qu'ils sont partis avec des sacs à dos. C'est des gens, c'est la société civile en fait. C'est la société civile, c'est pas des politiciens. C'est des enfants qui ont dit stop. C'est quoi? Donc nous là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas trop accès à l'information. C'est quoi les dernières nouvelles de Farhan et Chamou? La dernière nouvelle de Chamou et Farhan, hier ils étaient au tribunal, ils sont passés au tribunal. Soi-disant ils voulaient le faire signer une papier pour expatrier. Ils sont le même avion que vous pour partir en France. Mais eux, comme ce sont des militants, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent, ils n'ont pas accepté de signer ce bout de papier. Donc ils ont retourné en prison, ils sont toujours en prison. Ils ont eu la possibilité de se faire expulser de rentrer en France et ils ont refusé. Ah oui, oui. Alors, hier, ils sont passés au tribunal sans leurs avocats. Ils ont pris comme ça, venez, signez, on va vous mettre comme vous avez fait. Et voilà. Oui, je parle de l'environ. Oui, ça fait des passages. Mais ils sont retournés en prison.
Ça, elle fait partie du groupe Mabédia. Elle est devenue la porte-parole de Mabédia actuellement. Parce que leur enfance est au Comore. Elle était en France, mais elle est partie. C'est Bichara. Celle qui je t'avais parlé. Là, la dernière nouvelle aussi, il y a le mari de... Parce qu'il y a deux femmes là, qui sont en train de faire Bichara et Sania. Le mari de Sania, hier, sont fait kidnapper chez lui parce que c'est le mari d'un de militantes de Mabédia. Donc les choses, il est grave. Alors que sa femme, elle est enceinte. Donc il y avait des enfants, ils ont brusqué, rentré brutalement dans leur maison, prendre le mari. Le faute c'est quoi? Le faute c'est qu'ils militent. Le faute c'est quoi? De dire stop. Stop l'injustice. Stop avoir une vie comme normale. Le faute c'est quoi? C'est demander un état de droit. Ces gens-là, ils demandent quel état de droit, quelle la justice, avoir l'électricité, on est en 2021, avoir la santé, avoir l'école, l'information, c'est le plus important. C'est des choses qu'ils demandent Mabédia. Ils sont partis avec leur sac à dos, sans armes, sans rien. Et le monsieur qui a été arrêté, là, qui est le mari de la militante? C'est le mari des militantes de Mabédia. On a des nouvelles de lui depuis l'arrestation? Depuis hier soir, on ne sait pas. C'est comme Massoud qui s'est fait arrêter parce qu'il a amené le réforme de la Farahane en prison. Ce mec qui est en prison avec Farahane aujourd'hui, le délit c'est quoi? Il a amené à manger pour Farahane. Donc vous trouvez que tout ça c'est tout à fait normal? C'est pas normal. Donc il est temps que les citoyens comoriens disent stop, de se réveiller. Donc moi franchement, je prie aujourd'hui que le monde, le Comorien comprend de descendre à la place de l'indépendance. Rien qu'un état de droit, rien que demander l'injustice, rien que demander l'électricité, juste ça. Donc c'est une geste citoyenne, c'est pas une geste politique, c'est pas les politiciens, c'est la citoyenne, c'est la personne. Ok, et bien on va faire à suivre. Ouais. Je crois qu'on a besoin d'un peu de repos. Ah, oui. Bon, merci à tous pour le comité d'accueil. Julien, au plus tard. Julien, au plus tard. Merci, du courage. Du courage. Et puis on va aller faire un repos bien mérité. Regarde. Eric, ça se pourrait dans 24 heures, on va retourner, que ça soit bouclé. Ni marishi la banu ngachiumpere mwanamcha tuna shida ezino wazona nemba journalist ne hamwakanio ewa hwele waje euelezaje ewa kumurigo jokanzo elewe tiono haya halisi bo ambassadeur tiono haya wakati ni hadi soda mina Julien simwambia Luka Julien mayoka ya renge envio tiono bahati sala minae simswete bon voyage anandokaya ekatibuliwa donc kwa hakojua parce que simwambia niro kwa mwanadamu kaunga sina mahamili sulunga na sina yenga ngaramjuao donc haja ni confirme hizo ya hunrendi kaja shinda ya contact ya ambassade de France parce que kwa jamriza hawazisaka yemanendri ni kwa tumjibu warengeze pasipori hata yembanongo yalona furahaniyo daboka hajo hao hadikwe pasipori ya das shahenda Addis Abeba kajaona pasipori balata yekaja kojoka kurengeze balizahe sha heureusement fatimeza heka jaja parce que hawaba parce que mwana mkomori ya lazim za komori ya kanza ya shemza zahe donc munajele kwa jozi renga waboshe nzaza Fatima sha Julien embanongo bingira furaha da harekipere pasipori yae o hau alors kajayona rangu komori hata munu ya kwa wasfira yo handani ya bilinga mjito mtujita hawezo onda waona wa confirm nizowafanya wewe hasiwafanyao shanga mjitwe namna ya hema military wa hatu kayoke kiru dotoka ya mrungo torenga manadamu njeni kutonza umweleze kabanunga mfanyo jao mana ufanya jao banunga muredo jao mana ufanya jao shado toka ya wasindi hamu atamu avio damu moluka owankudu halafu na balate la msindi emohanyu doko mwono hama hakika kweli leo nga mmobo Mungu kai mkomori naelewe mkomori na juhi mkomori na juhi shemezize wae bado jojitolea ritilewe mru dasi wasi
si c'est là c'est Joshi dar Jibonese si c'est là c'est Joshi dar Tonda da Lukman si c'est là c'est Joshi dar changer système parce que nous système c'est là uzamba nous système ya katiba ndio na mahamongo minena miranda donc si da siwasi Joshi nda mumbiso wana wanu wajayihu amina solidarité ya Farahana Shamwini na Abdalla na Masumuni na yarengo jana ni mapoliticiens wote pia même si benge mitindao sha haki malaraba garantao haki amge bijo wote pia haki zao wanikiwa heni ya hiba ya kujujewa heni ya hiba ya kuliliwa tidulumiwa yode hali sha hotorenga Shamwini na Farahani mwafunge ikamtona haya anada mjani wanaja Farahani ya tubela mzinga ya tubela hindu ya fanyisa video zishanyingizo banga zone hao mruja sada huna bishara utada hinga ngo hao kamtuarihiza wako hao shango oblige wado sindangama we tawa ilata iliwajujo wahi leo manabo kwati wahara ngojoro leo shawa ka oblige wado jiti hata warohe leo donc yako dukana mfuata hizo nanzao nambe banema na mwanja mfanya uzinu dabo kamsa muolo kwa wanati wasawadi solama na walamha kamina tomayo kwa wanati walamha mwananti halamu haba hujuaji komelewa akwangu jokaya watwania Daudi dokandu wa wale voilà donc abongonzo weleze ukaya des documentaires vraiment journalistes ngojo jifanya azale kaisaro harumwe pouvoir ngojo ona ya kate film joko mlawa ngojo na haya kwa yo mongoni kao isazali kaja shida ya rambua hata mwana rilonio sisi diaspora anuale kawane senderesi no para hata documentaire ya liswali no para ushahidi waweza vira ya mkoloni zozafanywa karjasa la chabisa leo jore emeni one ema watwania wa Komori nione video ya hao hizo kajakaya shaleo diaspora ya juu hao ihanti gehanso shahidi ndororo yo kaya leo heni zinuga johenda kaka johi sabali tatu kabana kazi banu nyazunga manze okakutujo kabala hata dahar no heni ndongo yena umusoha hede dabani donc gajohisa yamga joye manayo hangu hawe mwana joza long johansi swetare donc mwana mshoto na shida hamuhindini ngoyambio wana wa Komoro walo Komoro washangiriao le mujilio ni joko kale loajao bamfikiri kama nani soenda tomendi ngo waniko na amina twamaya okay mwana mkomori hali sojikomelea mwana mkomori hale hakwamba kama mtuenda na renga bal perdu na jonika politicien ya leo quartier ya mapoliticien longa siwasi de mwana mkomori parce que mwana mkomori Macron oimoto na kerungurumo ensi de 5e puissance parce que c'est mwana mkomori kujoshida jirumi mwana mkomori kujoshida rumi donc ya juhale ya role ndanzi uwo mwana mkomori uwo mzaze uwo mdada uwo mjomba mkomori hava uwo mwanati ameanza na ndia uwo mwanati gamrutana na shahidi zizo watushida wenda moroni heni mji werohe jumani na tohima wande wanati mpaka wanupia wende moroni walomi samihulu watushida na tohima sirijua juma wande walomdeni watushina na himendeni walo funguni watushina na wahime walo nzuani watushina na wahime walo mwali watushina hina mruna tohimo mjini hao yambe wakaba ni inu geste solidarite ramba kaini manifestation pacifique karjama gamdora wani karjama gamdora rohitwa karjama gamdora ame ramba gamdora hande estohenda ndi zafaina ruliliwa karjana justice suliliwa na 2019 kabati justice kabati mwenji kabati maji kabati mbenrahula kabati msomo yebo intinge daoje ya emergency ya zalida ba doka heno siku wanatoliliwa doka heno siku wanasolo découvrir mwana ya violewa doka heno siku wanatawanu hunwa wanawajia na kujana hata na bahara ni baki ni bepese kabati yafanywa donc yabo wanawanu kufanya kama haunu yabo kama hane labo wajukada likodi kwa rosa wanchi ya bali donc yabo hiyo yote ya politiki hiyo ya hema nati parce que manati yamzaze wahangu manalao pendu leo da ya somesa jeluka wanu wadio abaham watazaha ngone tama hao donc ngebije washemezi parce que kabati mwana ba hujunda description ujofanya baki ya hundo mahangunu yabo kama hane badika ngodo privé yanji
shaheni mronzo afanya scripts yabo sasibiri paske hata na vehe pake kejadisiwa yebe peke jafanyiwa na bongo no kata wana walo kunosa wancha likoli yabo ngoma sulaha nda yabi yabo justice ndio nda farahani haju haja mmeshe farahano inzo zampo imbe da mwana rona wandu washe yakana hazi ujirumo shamwini parei na waju hawarenge risk so da huparei ishara ngumwambione no katika amina wana wane na warati mbada hao hiyo mkatire na hunu dokabugu wadelo da wao chema harenge riski ila dokungebijio wasutene wandu wana ngebijio warenge riski na wao wakarula wakomwe frigo hao wakombe ya urtu wana ngwasomao wana wanja mwalikoro batinao madhamana wa hao donc mimi yode chatonza na mreji tahidi na javanu amwasutene parce que inu bravure inu rongwe kao kijaparo fanyiwa sijo hanza farahani na shamwini abo walo pirizo ni hunde kao na politise ontipi abesawa wasutene na kijafanyiwa Abdalla toi hatana leo donc amfikiru kaya na rujilo komesi manatire leo kolo pirizo Abdalla Masudi Chamou Farahani Sambi c'est autre chose, c'est un homme politicien. Jawa ewalohu la dawa juu dawao donc nakubaliano kaya ya mwanati wa inajikomele amina tomaya gamombo ukaya leo place de l'indépendance besendunga neda mina Julien Maoudou parce que azali hasihi rede rafet zodi manongo ni ombao maraba miji mwanamchatu na shida mwanamchatu Asmari mwanamchatu Asmari so alendini kwanza ambie imagine wala Komoro ni manifestation ya lolelo Zunajoka hamsa samba shando toka yabo wa Komori leo ndo joka humonani zenda boza hani na zakoni zahani au kasari lemewa odo jo ba bangar tabi hao odo jo ma bangar ko hanza yari lemewa ezari baki yabo sabo wa Komori dar jo bakir lele mesha wana hati bazali hesar konfermo ke saharu huliza makro ebenge bo yari huliza makro yari ni yarenge mawore abona mbaki Komori mfeheze nzaya mlale mfe bakar nambe hanilo kitali tena kalina marani shakula mde njamba stani mabau asali kama titabu asali soda bongena nguru kufanyeza hai na hilo siri lemewa batu lemewa kaza leo wana hatu wasiha hiyo Mwenyezi Mungu ya watoa wakwaje jitoa yayo ndio maswahaba Mwenyezi Mungu akambo yatoa wendewe wanenkodo ya makana wakakati ya mtume waonde maswahaba ndo abewa hiyo leo kaka mjaji wa maduga maswahaba yayo mawani yansia hanyu Mwenyezi Mungu yatoa ngamani limlahani limlauliani namla unono basi singasiunga sina maisha ya hatu ngari lao ngari nao ngasina zanyumba ngari lalao shao ile twara mola hatu ndani mlo hivyo ngari kartuhu na watu maishele yani leo ina duani haziwa ndiye basi zamna bido wa pati na ntohole mbuku jamba alibe 200 euro mbuku joko kana 200 euro hatani ndiye silipia ya mareni na mtu hamrele danzila mtu mangu jabu mali na marizaya wauno wana wao wana wawaje wamshemele yani mtowa ni zangoni bema na mruza mwana ajalele amulelo kwa mwana shanga mulelo jomlele bahile wao wana wao walelwa wakakuja waonese malezi walelwa waje wamtowa ni zangoni kwa wazaze kwa baba wana shohao wana nyao na mjuhe barile mewa odamba hokaya fulani haparalize nganzo abi Dar es Salaam jana tono video tisikitiha sikitoka ngapo mwana yanja amuro wakapare Ortega sabahu kama maskini sabahu dini ngenge banu wade mru handaji ko juha shemele o kaola demri asanga Ortega humanitaire sabahu dini wo ya jaba o yedelenka sabahu dini wa jaba abo ko wala mana adeleka watu mana adeleka ka ba wala ya shemeza jana ya mwanzo msaada nge sabahu dini hakabanu yede wa handanaji ko to msaada wo hera ya mrola jana Shamia zungujwa vukisha hawa nsipia. Zoni sona kanza mwambia ni kwa Komori. Zikanzi banu kasi harwa sanyido leo ngaruo nao. Karjo uone zijwa ujiri leo. Kamukaansi. Azalingu jwa mruari ya niende na wana hahe. Zangu tina udeya. Bahaina ya damwana. Mnyezi ngu yetu wamena zunrewa haho. Shati na udeya hokaya mwana. Tina udeya mungu. Shado toka na mjue mshemeze. Na mjue mwambia Allah rilemewa
gari kozawo chamtoto kanti bwana Adamu mtodo koza mtodo faheza nzana nyika mtoto butu mabwaza hanywa ya hatandi ngari konti halinu hatandi ha wanu sisiri le mewa batu jonda rura jawo mi jini jora anzar de jayar menti ya hat shaba na ba sarin jawhara ya zamra Fatima Yusufa nyuma zaha ekani wa nyuma zaha kamjajuha ila ekani wa zaha nyuma zaha leo kamjajuha wakale haina mwana wa hanyu jondo jabu kujazi la arma ala aeroport ya haha ya biatu la arma ya vio qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun msiba bwako mori msiba ende na mjuhe bwako mori naye nti usilamu watu saura rama tiwando zao ya Mwenyezi Mungu kwa kiburi ya wanadamu wao waisisa kwa sababu Mwenyezi Mungu jabu hapo kiburi ya hema kufarwa ya sisa waisisa bonti yonde jonjiri leo kasiba Mungu junga roho Mungu wana hatu wavuke wana hatu katika johudhuria wala katika mrohe population ya Komori ya johudhuria ni Mungu ni mkiti o hanza hena rabbil alamin yonde dua ruomba no siku mtukufu wa leo no siku mtukufu wa leo ya juma ya leo zakara mazahe Allah huwa hatu katika sababu bande jumati harmanti ya hatu leo zihifadhi ya hatu zihifadhi wana hatu zihifadhi wana ma hatu zihifadhi wazaza hatu o hanza hena rabbil alamin tuanje mangani muombele yoni bo wana gamjoenda ndo mjero o hanza hena rabbil alamin mpashale mwadi mleruni gamjoru salam. Assalamu alaikum. Marhaba menjio na nyasi mlova makaurishilia ngasi hunu Roasi Charles de Gaulle recover huwa mwanamke wa Fatima Yusuf nane majournalisti wa Jakomori wa Jaware Tewa wa Rejei wa Sawa Swili zekoleze majournalisti wa Swili pia kabatisha tawa ekangabo ya bakide kuli ya Fatima na yoto wafidia shawandu huzena wande warenge shakaja kahulia mndu akahulia wandu huza vunjabo ye fami ya Fatima na mwende mwabushe kodi ya hii mwanamke wa Fatima baye hanyu mwabiriliwa maraba menji mpakanda baha ye pajanyu ngembishila ni maraba menji risari kaza kifubanu ye passager seiroha abanga suza tu Paris dera bumwe ritahemba majiriele manarjo na taskar dera fanya toilette normal hata 14h gardo jihunda Trocadero ahongale manifestation lo hunu dirangale ne manifestation mahu manene ya lo place ajao place de l'indépendance oskalewo inshallah taala abngabo kwa Komoro mlo masiwani ngamo mniko bahati njema na unono mwinji na manifestation mema watikoze mndu watife mndu inshallah taala shana rifanya manifestation pacifique na fikirika ya polisi ne ye polisi wailewa ya ukaya anti manifestation ya ndoa wemu abungabu ngarembeshela ni marhaba rimnikani usiku mwema inshallah taala mtilo harmaza antenne 13h30 ngarjo Trocadero inshallah taala ngarimnikani bahati njema na usiku sa tena shukra marhaba menjini mlobanu na partager video yenu mwabone page hanyu yenu bahina zidio ngamjozi ona ngamjozi shia inshallah taala marhaba menjini shukra.